Hallo daar, ladies and gentlemen, welkom dames en here. En ons is besig met letterkunde, né? We are busy with poetry literature. Alright, so ons is nou klaar met sterrekyker. Nou gaan ons na gediggie 2 toe. Nou gediggie 2 se naam is Ek het 'n huisie aan die rand. Nou julle sal onthou, you will remember, when we start the first poem sterrekyker, het ons mos gesê, daar is 4 baie belangrike elemente, 4 elements, nee, that we need to take a look at when we start analysing a poem. Okay, nou die eerste element, nou moet jy mooi luister. Die eerste element is die bou van die gedig. Nou almal weet nou wat is die bou van die gedig. Bou van die gedig is hoeveel stanzas, strofes of verse is daar en hoeveel versreëls is daar. Onthou, ek sê weer vir jou, daar is nie in Afrikaans iets soos lyne nie. There's nothing in Afrikaans such as lines. Nee, ons noem dit versreëls. Okay, nou, ek het 'n huisie aan die rand. As jy nou na jou gediggie kyk, dan gaan jy sien, daar is 4 strofes en 14 versreëls. Alright, 4 strofes, 4 stanzas en 14 versreëls, 14 lines. Alright, nou kom ons by element 2, die tipe gedig. Hierdie gedig is nie 'n liriek nie. Hierdie gedig is 'n Engelse sonnet. Now you're going to ask me, but ma'am, why is it 'n Engelse sonnet? Nee, it's 'n Engelse sonnet because we have 3 kwatryne en 'n doublet. Nou wat is 'n kwatryn? 'n Kwatryn is 'n stanza consisting of 4 lines. Dit noem ek 'n kwatryn. Think about a quarter. Nee, 'n quarter is mos 1, 2, 3, 4. So 'n kwatryn is 'n strofe met 4 versreëls. En 'n doublet is 'n stanza met 2 versreëls. Think about double. Okay. So this is why it's an English sonnet, 'n Engelse sonnet. Hy het 3 kwatryne en 1 doublet, meaning 3 stanzas with 4 lines and 1 stanza with 2 lines. Okay. Element nommer 3, die rympatroon. Nou die rympatroon is nie 'n vrye vers nie. Moenie vir my sê dis 'n vrye vers nie. Nee, die rympatroon is, daar is geen vaste rympatroon nie. Okay, now you're going to ask me, but ma'am, what's the difference then between a free verse and there's no rhyme scheme? Okay, geen vaste rympatroon means that in the poem, here and there are words that rhyme. Nee, but there's no set rhyme scheme. Whilst in a free verse, there's no words that rhyme. Okay, so ek het 'n huisie aan die rand, het geen vaste rympatroon nie. Wat beteken dit? Dit beteken, daar is wel woorde wat rym, maar daar is no set rhyme scheme. Alright, everybody with me? Okay, let's take a look at the poem. Goed, nou wat is die tema van hierdie gedig? Ek het 'n huisie aan die rand. Now the theme of this poem is very easy, the background. Nee, this speaker speaks about having a house in a city, alright, or in a hugely dense populated area, like Johannesburg or Soweto, alright, okay, en wat hy alles doen om sy huis veilig te maak. So die tema van hierdie gedig is die vrees mens fear, wat moderne mense teen die gevare van die stad het, en wat hulle doen om hulle te beskerm. Beskerm means protect. Okay.
I've got a house on the rand. Ek het 'n huisie in die stad, né? En wat gaan ek nou alles doen om my huis veilig te maak? To protect my house. Alright. Now before we start, one very important thing. In this poem, we are making use of progression. Progressie. Nou wat beteken dit? Progressie beteken elke keer I'm going a step further. I progress. Nee. So I'm starting, ek begin en dan gaan ek 'n tree verder. Then I'm going a step further. Then I'm going a step further. So I am progressing. Okay. Now what is the progress? Die progressie in hierdie gedig. Nou strofe 1, the start, die begin, né? Strofe 1. The poet explains how he is protecting his house. What is he actually doing? Né? So in strofe 1 beskryf die spreker of die spreker verduidelik wat hy doen om sy huis te beskerm. Alright. Now we go a step further. In strofe 2, in stanza 2, né? The poet explains now which types of violence or crime is he protecting his house against? Né? Watter tipe gevare is hierdie spreker besig om sy huis teen te beskerm? So that's a step further. Alright. Now, progressie. We're taking the third step. Step 1, step 2, step 3. In die derde strofe, right, verduidelik hierdie spreker nou hoe hy voel. So, the last step, né, van die progressie of the progression. The speaker is now explaining how he feels. En hoe voel hy? Hy voel nou veilig. He feels safe. Even at night times, al is dit in die nag, nee, voel hy veilig. Want hy het nou al hierdie goeters gedoen. Alright, he did all these things now to protect his house. So the final step of our progression is how the speaker feels. Hoe hy nou voel. En hy voel nou safe. En wat is safe in Afrikaans? Veilig. Nee, al is dit in die nag. Alright. Everybody got the background of the poem? Goed, kom ons begin. Let's start. Versreël 1 begin met ek het 'n huisie aan die rand. Again, ek, underline or highlight or circle the word ek, en dit maak die gedig weer persoonlik. Can you remember sterrekyker, né? Dit maak die gedig persoonlik. Nou, huisie aan die rand, on the rand, né? Beteken dat hierdie persoon bly in die stad. OK, die Witwatersrand. Nou, Witwatersrand is Johannesburg, Soweto, alright, Krugersdorp, Rodepoort, Diepsloot, nee. So, hierdie guy, hierdie ou, het nou 'n huisie in die stad, en dis nag. OK, nou dis nag can mean two things. Number 1, it's an idiomatic expression. Dis 'n idiomatiese uitdrukking. If I say dis nag, then I means, ooh, it's chaos. Alright. So as ek sê, oh, hierdie COVID-19 is nag, then I say hierdie COVID-19 is chaos. Now, related to the poem, this poet says in the city, in die stad,
is dit chaos met misdaad. Daar's baie crime, nee, dis chaos. Okay, and literally it means at night time when it's dark. Alright, now normally we associate it. Ons sê mos in die nag as dit donker is, dan kom al die crime. Nee. Okay. Nou, versreel 2, 3 en 4. Sê nou vir ons, wat het hierdie spreker alles gedoen om sy huis veilig te maak? Nou, nommer 1, sê hy, ek het my huisie 2 man hoog ommuur. Nou, as jy jou huis 2 man hoog ommuur, dan beteken dit, you have built a huge wall. 2 man, 2 men high. So, put 2 men on top of each other, 2 Mr. De Kokers, nee, alright? That is how high the wall is. So, dis die eerste ding wat die man gedoen het. Hy het 'n hoë muur om sy huis gebou. Nee, nommer 2, sê hy, 'n draad gespan. Nou, wat beteken 'n draad gespan? Dit beteken op daardie muur, on top of daardie muur, het hy electric fencing gesit, nee? Of hy het barbed wire gesit, okay? So, draad is wire. So, hy het of barbed wire gesit, of elektriese draad, electric fencing, okay? En die derde ding wat hy gedoen het hy gesê, 'n kopbeen sê, bly weg. So hy het so poster gemaak van 'n kopbeen. That means mos danger, gevaar, nee. En daar het hy geskryf, stay away, bly weg. Okay, so dit is wat hierdie man alles gedoen het om sy huis veilig te maak. Hy het 'n hoë muur gebou. Op die muur het hy electric fencing of draad gesit en hy het 'n poster gesit. Nee, met 'n kopbeen, 'n skeleton wat sê stay away, bly weg. Alright. Stanza 2, strofe 2. Now, remember the progression. The progression, stanza 2. Now, against what types of crime? Watter tipe misdaad het hy nou al hierdie goed gedoen? Waarvoor is hy nou bang? Alright, nou, versreel 5 tot 8. Hy sê, daar buite hoor ek mense hardloop en skote knal. Nou, skote means gunshots. Okay, so die eerste ding waarvoor hierdie spreker bang is vir gunshots, vir geweerskote. Nou, knal. Everybody say the word knal. Does that sound like a shot? Knal. Nee? Yes? Now, that is a technique we call klanknabootsing. Onomatopoeia, soos wat julle dit ken in Engels. Klanknabootsing, if I use a word to imitate a sound. Nee, ek gebruik die woordjie knal, want dit klink soos gunshots. Nee, soos geweerskote. Right. Dis die eerste tipe misdaad waarvoor hy bang was vir geweerskote, gunshots. Dan sê hy, deure klap. Nee, nou deure klap means inbrake. And the English for inbrake is robberies of break-ins. So dis die tweede ding waarvoor hierdie spreker bang is. Hy's bang vir robberies. Nee, vir misdaad. Iemand wat by sy huis inbreek. Alright, en sy goed steel. Okay. Dan sê hy, line number 6. Rubberbande snerp op teer.
Nou, rubberbande means tires and cars that spins. Nee, 'n tire, 'n band. Nou, wat kan dit beteken? Dit kan beteken, hy is bang vir drive-by shootings or even vir gangsters. So in die area waar hy bly, is daar dalk baie gangsters. Nee, en julle weet mos wat 'n drive-by shooting. Nee, I drive and I shoot and then I spin my car away. Rubberbande wat spin. Okay. Alright, en dan sê hy, daar buite hoor ek ruitte val, of is daar binne wat iets markeer? Nee, now underline or circle the word ruitte. Ruitte is windows of vensters, nee? And binne means inside the house. Nou wat het hy inside sy house? Het hy alarm systems opgesit en hy burglar bars opgesit, nee? Alright. Hoekom 'n alarm system? Hy staan bang as daar iemand binne in sy huis kom. Nee, iemand klim deur 'n ruit, climb through a window, en dan is daai thief, daai skelm binne in die huis. Okay, so can you see the progression? Stanza 2, what types of misdaad, of crimes, is this poet nou scared of? Geweerskote, gunshots, nee? Inbrake, break-ins of robberies, drive-by shooters en gangsters, nee? Gangsters in Afrikaans is bendes, okay? Of iemand binne in sy huis, someone inside his house. Alright, so now we did all these things, building walls, putting up fences and alarm systems and burglar bars against these types of crimes. And now we progress to stanza number 3. Now what did we say is stanza number 3? Hoe hierdie spreker nou voel. Hoe voel hy? Nee. Okay. Goed. Vers 9. Ek het 'n huisie aan die rand. Then we are making use of the technique herhaling. Wat beteken herhaling? Herhaling beteken dit beklemtoon die belangrikheid van die sin en dit bind die gedig tot 'n eenheid. Nee, nou hoe voel hy? Vers 10 sê, my huis, my paradys. Nou 'n paradys is 'n lekker veilige plek. If you say, ooh, I'm staying in paradise, you're saying you are staying in a safe place. That's nice. Nee, so hoe voel hierdie spreker? Hy voel lekker. Hy voel veilig, want hy bly in sy paradys. Nee. Die spreker bly onversteurd. Now underline or circle or highlight the word onversteurd. Nou onversteurd beteken niemand gaan hom nou pla nie. Nee, no one is going to bother him now after all these measures that he took. So na al die mure en die draad en die diewering en die alarms gaan niemand hom nou pla nie. So nou voel hy lekker in sy huis. Nee, vers 11. Kyk hoe blink die koppe aan die draad. Nou underline or highlight the entire vers reël 11. Kyk hoe blink die koppe aan die draad. Now that, ladies and gentlemen, is 'n is 'n personifikasie. Personifikasie. Why is that personification? Nee? Think about it. Visualize it. All the security lights now in the evening at night times.
and all the flickering of the alarm systems. Nee, alright. And the sparks of the electric fences looks like heads that sparkles. So hierdie spreker sê, al hierdie security lights en alarm systems lyk soos koppe wat blink. Nee, nou, can a alarm system light or a security light blink? Nee, net 'n mens kan blink. Nee, so dis personifikasie. Alright. En versreël 12 sê hy, niemand maar niemand. And this is very important. Highlight or underline the word niemand maar niemand. Again, dit is herhaling, nee. En dit beklemtoon hoe hierdie spreker nou voel. En hy voel veilig. Hy sê, nobody but nobody, alright, will come into my house or onto my property now. I feel safe. Niemand maar niemand sal my nou kom pla nie. Alright. And the last two stanzas, or lines, versdeel 13 en 14. Ek het 'n huisie aan die rand, dis nag. Again, herhaling, repetition. And we know now what is die funksie van repetition, van herhaling, nee. Versdeel 14. Die alarm by die trelliedor hou kniphoog wag. Underline or highlight the entire line number 14. En dit is weer 'n voorbeeld van personifikasie. Okay. Trelliedor is die security gate en die alarm wat blink, knipoog. Nee, that little light of the alarm, knipoog. Okay. Nou can an alarm knipoog? Does an alarm have an eye? Nee, net 'n mens het 'n oog. So dit is personifikasie. Okay. So hierdie persoon voel veilig want sy security guard is sy alarm. Nee, wat by sy security gate staan. Alright. So ladies and gentlemen, in essence, nee, we can see this poem as ironical. Ons kan sê hierdie gedig is ironies. Nee, want in vandag se lewe moet ons almal ons huise soos 'n fort maak. Nou 'n fort, nee, is a place that was used in wars. A fort is a heavy guarded place. Alright, is a heavy guarded place is a fort. Alright. So it feels like for us that we need to stay in jails in order to be safe. En wat is jails in Afrikaans? Tronke. So vir ons om veilig te voel, vir ons om in vandag se tyd veilig te voel, moet ons huise amper soos tronke maak. So ons moet so baie sekuriteitsgoed doen, nee, dat ons huise amper soos tronke en soos forte voel. Eers dan voel ons lekker en voel ons veilig as ons in die city bly, nee. Or even as ons nie in die city bly nie, moet ons huise soos tronke en soos forte maak. Okay. En dit is ek het 'n huisie aan die rand. Right. Bye bye. I'll see you next time for Saalhulp.